ꯊꯕꯛ ꯁꯦ 15 days ꯒꯤ mandate ꯅꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯁꯥꯏꯟ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 35 ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯥꯡ 35 ꯅꯨꯃꯤꯠ 35ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯥꯜ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁ ꯁꯨꯒꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯊꯕꯛꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 35ꯗ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ we expect the best ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ however ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ we should be prepared for the worst ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯀꯧꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯄꯤꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯈꯛꯇꯒꯁꯨ ꯂꯥꯟꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯨ ꯂꯥꯟꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯦꯜ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯦꯜ ꯆꯪꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯅꯨꯡꯂꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯖꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤक ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯐꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯣꯇꯣ ꯊꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯁꯥꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ every more of ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ entrepreneurship enterprises ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯥꯔꯒ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯆꯥꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯟ ꯐꯪꯉꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯑꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯧꯅꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯩꯁꯥꯗꯣ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯀꯨꯄꯦꯁꯟ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯄꯨꯔꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯜꯂꯨ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯣꯛꯅꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯥꯡ 35 ꯅꯨꯃꯤꯠ 35ꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯀꯦꯞꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯏꯠꯁꯦ ꯏꯁꯀꯦꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯊꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯦꯡꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯝꯃꯅꯤ ꯀꯦꯖꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ 85 ꯄꯤꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯖꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯀꯤ ꯆꯈꯥꯎꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ
kamain tawna hingani kamain tawna akhoi mayungnin lan taw bhai base sales mu thoktai aduga tawriba demand sing sida tawringai sida akhoi khanari ngai sida tunggi akhoi ujig leiriba economy akhoi miam as a akhoi society as a community kamaina progress tawgadage haibasigi yamna achowa ofam mayam khanam thoi at the same time hoi ahama question dugi haw tagadi mandate ama pirabanina masigi mandate se makoina haibadi politicians singsina kyamna akhoi athubada haibadi timing amsu pire numit 35 gi yamaktre hojik numit 32 ngai aduna masigi matam sida akhoi gi tawba ngamni hai tagadi well and good adu ai gi oina di as a observer haijaba tare kitang skeptical oi adu kare ngamni hai tadeng se hai han taw kai gen khale so akhoi it remains to be seen kamai tawge si yengmena se tasengna hai kan di nahan dagi chathari je matik chathari je nahan sum aina haijaba mamang su thawaina chathan gen chathan mam yaw marak nata nahan lepan me series de bu akhoi gi nearly 7,000 troops ne manipur habelam sida lay se nearly paramilitary and the central forces the yorokana 65 to 7,000 ne lay se Assam Rifles habigera army gi para gi special gi ITBF gi RAF lo shure ka so manipur habelam se det kaino haba kan se akhoi ni yengu ya ba se akhoi india gi karma jaga da hojik se irang ngai ga JNK ko adagi Chhattisgarh gi leriba Naxalite ki adagi Ulfa gi leriba pot adagi South India gi leriba Dravidian singi issue khara ayam loi lushla ban haitar hojik yamna khoi gi hotspot oriba akhoi gi tasengna hai kan di insurgency prone oriba political demand myam torisdi north east ne especially Nagaland amadi Manipur sidasu yeng matho matai haiba tagadi Manipur haibalam sidi tasengna hai kan sidi army gi training camp army gi training tawol matungda akhoi gi nang Manipur gi da chala kan di moi hazard peju helamgani aduga akhoi si training dom gi type torbrasni ofum de Indian army gi leriba RAF gi leriba akhoi na angtu udreba higo ango bo seleba singse sigi India gi training tawol walabrasni akhoi Manipur natra nata gi mo myam asuk leina ngasi bo asuk tha nipan ma panchatha lije kari maram gino moida paisa laitabra makoida weapons laitabra makoida infrastructure laitabra moida intelligence laitabra makoida kai litage political power laitabra India su moina pioneer so India paibang ngamba adugumba political party amana Manipur haibalam asuk okhoi picture garaba phadi phajagaba lamse masigi le irang si than nipan plus hena jatha li kari maram gino haibu wang si miyam na hang thoi ju adu ta ga akhoi ji noi miyam je ka kuin thami je akhoi troops miyam training tongna bagi kari haijaba tare sum noi sina akhoi gi kari haitai ne training ground haijaba tare Mizoram gi warang te da special forces miyam gi tawi adegi Punjab ta ke torombe adubu hujiti irang le dan akhoi gi Manipur sala kana noi crowd control na kamain tawni adegi insurgents na kamain thengnagani adegi law and order phim na kamain yengan yauni unified command na kai tawni kai noi gi career da kamain chahol kari noi de medal kamain phangani habi pot ama adumai noi leibi rabra kai bu hangjeninge maram di if the Indian government is kari haitare yamna straightforward oina moina akhoi gi demakta care to bi taragadi thoiba mishimina sei nahana loinamak lephan ba yare maram di strategically yengba kan sida mafam ayamba nate kuthore ji Imphal manungda kamna mokhe nate parts of Bishampur area Imphal East West natra sigil leriba area khar sida oi Kangpokpi district haijaba tare ko sigil leriba mafam khar sida adu kaki wai ne adu leriba aduk chawo deployment sina akhoi gi cookie sing control tobung ngamdra aduk chawo deployment of leriba akhoi gi state security myam yaujari sisina akhoi gi singyan machaliba ngak chaliba kangu singje protect tobung ngamdra moi gi punsi ngak pi ngamdra ada akhoi hangninge tagadi asuk yamna mi thammi ji kari manam gino sukuinan masigi manam jine akhoi khangninge se aduna aina laksingi point ti karigumba if the Indian government is determined
adu tadi within 48 hours pu pharo in khanje income da karimol toro nahan ubirang ni tangkun marida lambi chat pa khot pa sing se plap thingila kan sida kangla mamang da bu machine gun kill la kan sida it is a sort of intimidation dap ti have do adu gi pot the type to adu hek irang thu kan se cry thole no khang de strategically on a labor paramilitary and the military myam thola kan sida thong thale thong da RPG thamine hata mini thong da RPG khilin health workers ake de pressmen ai sa ke adri ko ana akoi ju loinamak ui akoi ju loinamak khangi akoi je matam ama yenga leibani maramdi akoi de green signal to pidri to activate ourselves numai kap na bagi wagera irang se lakshan na wagera masigi akoi da permission to pidri have maramdi India government ki leriba magi disposal da leriba oziki AK Misra kind haibiriba moi kangu sing se Ajit Kumar double gi mi ngatane IB gi leri ko CID gi leri RAW gi leri Delhi Police Special Cell leri state ki forces me am leri military intelligence leri BSF leri bas moi jumsai intelligence leri ni tongan inki intelligence loi leri loi coordinate to ngai ngatane adui coordinate to ngamba machinery powered by the koi central government na power to adumba koi gi kallaba koi wa machine namana bu akoi manipur gi leba area khar sida mission miam gi punsi ngak pangam de haibdi I think mad achobu phagi ma ta dap hai da ko ta akoi taning da ba mong gi sam na hai kan sida akoi da kenamo uhan ma male akoi da kenamo narrative ma hai jaba ta moi sing pung la kan akoi pawung amale induction na mong na hang mane he is a marxist ada mana haibdi akoi gi maita yen amang cookie yen amang su sum kauna halaga su thamma male and it is a wait and watch akoi gi policy hai tar maram ta ga di hojik se division je ani thokre cookie game legre maita game legre lines are very clear ching na song ga yadre khoi sangwang ngam ni tara kanam thopiro besides si kamna ri bugum na tananda ko na ta ga di khoi chief minister ne hai ta ga di cabinet minister ne hai ta ga na ta activist ne hai ta ga di su champu chakani kai hainam dai sapiro but let's see yeng se waru ta ga ngam dre na mo so it is very clear maram di kind of bifurcation ma tore di like adu larger game plan sing sida tongan ba koi manipur da su yawa geopolitical oiba amadi political demands me amle karamba political demands no kana naga gi su le kuki gi su le maite gi su le ata gi political demands leiba kuki gi na kukna lim da sorry akoi gi zalengam adagi naga gi su greater nagalem gi akoi gi kukna lim gi issue male maite gi su akoi gi political fight haijaba tare akoi party khar na akoi gi political part akoi gi political demand ama for separation independence gi demand am toine ata gadi karama makhal gi akoi hojik leriba anouba akoi na urudaba khalludaba situation ma manipur da leirabane si akoi hosu akoi gi hap tsunami ju kham me gi tang ani da si phim thokane have kanam ta gi wakhana thok khan mangam but mang oin to pot am hojik mang phauner ni this is reality and awa mem mayok marak sida akoi na hojik ki leiriba India government na akoi gi leiriba plan je kai plan habne Nagaland gi framework ki sorry NSNIM gi su framework agreement am leirne moi ju flag am de moi constitution ma tang ni mari ne ni se hoi moi gi su tongan ba yam kuin se thare moi ju talks me am cookie gi su moi ju tongan ba suspension operation to da bra khang de ko but madu effective we haven't but something which exists on paper hai jab tar on the tripartite koi gi India government Manipur state government ade cookie gi KNF UPF ki moi mak ta leina ba adu gumba su hai jab tar adu su di han da gi hona maming gi wani mas effective oi de have ko kya i gre ke me am loi khanar ba ngatane adu tagri why is the Indian government still interested kai do gi interest lei no moi me am ta thambagi adu tagri government of India na mai tongan ma plans lebra hayeng cookie su noi jaga ma legre moi na ju ta le se union territory na tra territorial council sigum me am ta lai ni but masigi se territorial council le nak silak pai pot am le ram ne khoi chang mangam de moi tongan legre moi ju cookie gi su moi gi le ba MLA ministers
loi chakre moigi bureaucrat chakre police chakre doctors chakre judges chakre you name it loi chakre bane ada community mo chakre bane akoi bifurcation ni tawra bane sigi matung nong trifurcation gum ma lakadra wari ni ko na hajeri se ada akoi ji huji yamna gray obi area am da akoi myam manipur myam je thambiri haibadi hayeng kai tholakano haje khangandaba amadi hujigi thongiba pot sak to akoi andro gi mai mulandaba gi mongda khajik khajik fit tawrakan sum leibra haibagi analogy ma akhang ahina so haibi ado masigi phim sina koina ujari se aduna hayeng kai gamba irang anadagi conflict solution gi haijaba tagadi conflict resolution haibasi di mafam khuding to loin tawunga tane matam changi effort changi nakan animak changi but mediator am changi adugi mediator duna India government oigera amana oigera kai mo moina to ka tagadi moju lila yeng si hainagi leibi mo ma tawe while akoi siba khotpa myam they kill each other happy pot amada an akoi su khara khanda da kan akoi lebi intellectuals academics adagi leiba interested parties haijaba tai masi je pulap khanmina ka phamina kan sida resolve ama lo ma thok ta tari akoi na hujik kai to pata ga de what is the way forward akoi choina gi ba myam lai ta ka su sopna gi ba myam lai ta ka su akoi mistake myama ko thong na lai ta ka su politicians oi be ama oi be bureaucrats oi be anyone masi myam je pulak akoi will start from ground one nahan hoi aramba tengol naga tawbi du su madu gi start na mo gadra adugi pot to the akoi myam se stakeholders myam je pulak yohola kan sida yam peaceful oi ba yam diplomatic oi mom the kind akoi ni violence hai ba se akoi masen internalize tawda ba haitar akoi masen ama to oina punna khunai ama oina punna ama magi asoya ngam singdo ngakthok na ra kan sida pulla kan sida akoi yamna resilient oiba anau adugumba community akoi gi yam resurgent oiba manipur ama madugi idea amada akoi thabak tawdaba tagadi hujekti akoi gi kawi koibagi naming nanang hotrong ho haiba ising no haidi haidingi sum chatkibagi mong da adum lainin main thamjage